uci urang asian. Bele ka Merawi, bele ka Tenak, ka ulama-ulama Aceh. Ka periksa kah yaim kawin dengan Cina hai Aram Jadah. Na kaduri kah yang kawin dengan Cina nya golok Islam hai lempap. Hana kaduri sari kah. Urangnya kah bangsa Aceh tapi kah pengatur ke GPKI. Na kaduri logle. Nyan bijih lagi nyan bijih Yahudi payah tapabe. Nyan menyenai kampung tingkat Thailand, Australia, Malaysia, Singapura, kah nyan hai lempap nya. Ke urang raun man sabo nyan. Na kaduri ke anu buah Zulu lempap, ke anu buah Zulu Medan. Munyo kutemu kah di Singapura atau Kuala Lumpur, Thailand, Australia, menan lempap upabe muka. Kaduri ke nan Ali Jenggot. Ku pegah nan bakal langsung hai lempap. Ke katuna ulama lempap bijih Yahudi kah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun puhabah. Yang kadilom mau buci kadilom. Nyo buci dalam video nyo dikena jauh ke tengku yang pegah ke Kak Lun. Bahawa dipegah li tengku munafiknya Kak Lun menikah dengan Cina kon urang Islam. Wate menikahnya. Nyo kepada tengku Haram Jadah Sunanan Ali Mise yang pegah dro anak buah Sigolo. Hebat hat dro nu tengku anak buah Sigolo. Hebat hat dengan pesona fitnah yang kalau melayangkan ni dro nu pegah yang kongkon. Lagi sang dro nu urang lawung. Urang kecamatan Lun nu pegah ke keluarga Lun, Kak Lun ke menikah. Nyo jawaban dari Lun tengku ke dro nu sagai. Nyo beina bertanggungjawab yang kan pegahnya bak video dan kalau dinonton oleh masyarakat Aceh. Bamandum, yang kali pegah nu bertanggungjawab. Bahkan Lun laki ancam Lun, laki ekoh takulun apabila nak Lun di Malaysia ataupun di Thailand maupun di Australia ataupun di Aceh. Ya, drone yang pegah rahit taku meno ke Lun lah. Pat kampung ni dengku. Nyo Lun jawab soalan drone. Sudro ni lembak video Lun jawab pat kampung kah. Hana Lun pun kulik kah. Karena kafe Lun ke Yahudi Lun hai binatang Haram Jadah melaknatillah. Perti Islam munafik yang hana ya ubah fitnah. Yang ke penanggung jawab apa yang kena keberah. Ka penanggung jawab hai tuha bajing Haram Jadah laknatillah. Kah benci ke dikarenakan Lun hujah ulama suhu laknatillah. Lun siap, Lun bertanggung jawab apa yang kelih Lun hujah ke ulama suhu laknatillah wakah hai binatang. Nyo abuci urang asin pegah apa. Abuci hana backing. Abuci hana bayaran sasawa. Bapis ne pegah ne ba fitnah le urang dro ne bak video memacam bago ke abuci. Hana perkara. Nyo kai tebit video baru lom daripada apa bangai yang mengaku dro anu buah Sigolo. Nyo Lun jawab video nyo kekah sagai hai agam bangai, hai tuha bajim, hai Haram Jadah pali. Baik kajak gerentak abusi. Kah katuha hai binatang karena ni mungkin karena cuco. Mungkin karena cuco. Tiap tagai menyolong pegah hana trip. Berdemi Allah Lun jit nyo hai. Berdemi Allah Lun jit Lun pegahnyo tiap tagai menyolong Lun yu rahit, Lun yu timbak. Tiap tagai. Hana trip demi Allah Lun pegahnyo. Yang kah yang kelih kaba fitnah ke Kak Lun hai binatang hai kah kon urang lawung. Kah hana kedupu sapu. Cuma kedengar sagai bak-bak urang yang kalih hujah Lun yang kalih fitnah ke Lun. Kedengar sagai dengan kenyataan hana kedupu hai binatang. Asal usul ji hana kedupat. Berhadatkah hai binatang bak kabar fitnah ke pegah Kak Lun ke menikah dengan Cina nyan kon urang Islam. Hai binatang, bang Lun yang Cina yang iparnya na ijazah hai katnya. Dislimum katnya gejak beut hai binatang palih. Baik ke pegah kon Islam. Bang ipar Lun yang Cina nyan
urang di Samalanga ayah hagi di. Di Samalanga ayah hagi. Nyan berdasarkan geplung daripada keluarga aga. Gejak tamong Islam. Jadi baikkah hai tuha bangai hai tuha bajing hai gelantir tak kajak pegah kekak lun menikahkan dengan orang Islam. Yang kau bertanggung jawab ke hai dia. Nyo besi pegah ba besi yang jawab kah hai binatang. Jawabannya kekah tegai. Terima kasih beri datat hai binatang palih semoga kah kan nonton. Kah kalau kekoh takulun ukubah video kah yang kalau lun simpan video kah kemungkinan akan lun sedot akan ku sedot kapreh mentong masa tanggal main katau lepreh mentong masa terima kasih beri datat semoga kah kan nonton hai binatang palih baik kayak perah baik kayak haba-haba fitnah likah habakah medusta hat memang kadih kenyataan jino perti-perti Islam munafik yang hanayo di Allah ditejut tebar fitnah ditejut perah yang kengkeng perti Islam munafik ya subhanallah hanayo nyawa busi yang perah haba dan busi yang bertanggung jawab perkara hujah ulama suhula nak tilah yang dong bak pintu penguasa lun yang kalun bertanggung jawab dan perkara yang kelir lun hujah penguasa zalim dan lun pih yang akan bertanggung jawab. Terima kasih beri datat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.